lalpen se pai hangson Jim Elliot anei den thilo ding thil pe dok tu le ama chu thilo ding thil mu dok tu chu mengolei poi zia chunga thu hi alagen tu ngai san tak Jim Elliot hi October target sang khat jako somnil saginin Portland Oregon alapianga Fred le Clara Elliot chate pali laga khat alhi apa chu evangelist ahi anu chu doctor ahi kumket bep ahi lain alapiang thaktai Jim aneu laya abekino missionary chum report hongbol sekte chun ahinna alathunon ma hi sangkhat jaku somli lenga kumen Waitan College alakai hi Z Christian College hoi takahin akai lain Pet Fleming to ahong kihiawa Golchan kingai tak ahong hitaw ahi gamthim gama mi singa ading in missionary khat be praum a America gamsung ainwang mi hiem zanga ading in pathian sem tu khat a hi ti ahung hiat in aponama ma ziang a gamthim lam in along thim ahung lama ma ta hi a college chol sung in Mexico gamin pathian thu zikin avakal suan a apatin South America gam khoi tak pen hema missionary akonding chu ahungai khok ta ahi Waitan College Zillai te lakachun Mission Fellowship President in ahong tel dok taw a college o summer chol sung pathian thu kena kuan pol lakachun ahong pangta zi kuma North Book achun hiti hin alzik ta hi o pathian zi ka hinna chao tak hi hong hal kuang in la nang ading in kang tum ding in hong mang in kei hinna hi nang a hi zikin kimang tum ding in acm in lal jesu nang mange hinna gol in hin khuwa saw tak hilo in hin khuwa kimang tum thei ai pian ti in John sangkha jako som nga chun Norman Oklahoma missionary khat avasep pi a zipa chun Ecuador gam a Kyocha Indian te laka missionary ahi ama apat chun auka Indian kiti nam lau takte chanchin chu ahong heta ahi Jemin pathian ko na ahengalta ti chun nisom apaw chap nong in zigama sem tu Dr. Titmarch kianga vasep hei adiam ti avadong a Jim in aloipa at McGoley lojila umpa cho missionary akuan dingin azol zo a ti chun Pet Fleming to apathum un sum ahol u sum le pai le pau chap na support diu chu angai tu taw a sangkha jaku som nga le ni kum in Jim le Pete chu Ecuador join kuang in ahong kit tol taw a kuido missionary no pan khat ava bel u amau no pan chun hunchom cha sungin Spanish pau ala hil thiam pai taw hi apani wa chun taw tui lak na mon lui khat auka Indian namte zika mon lau alangai ziku alanu sinaw mon achun namun basiam ding in atiu a Jim chun a college kai lai a ala kilung siat pi Elizabeth chu sangkha jaku som nga le thum kumin a kitchen pi tai anu pan o kitha kithu in
kêu cha Indian te pau achun thu thung thak chu ahung let an tau a hi sandia mon achun pit le jim chun kêu cha Indian te ahung ki mo pi tau a chom khat zo in it le Mary Low te no pan chun Guido a thagu Spanish azil zo in ahung zom u chom khat zo in net sand le azin le ahung zom kit u aleng u pang khom en Missionary station ahung siam do tau a damdoi lama miet kolna le ahung kan u lena chukna neu cha khat le ahung siam do tau a zi cheng bol na achun kum khat ahung lut tai a khat ve na ding in kêu cha te to khom pi khat amang khom u chuk tui ahung luon pha din tui hung khang in kum khat sung a sep sa tiao zo si chu tok nam zieng ta himale lung thui diak lo in a siam som tau a hi a sep na mon to kinai cha cheng au ka Indian te chu palam mi mong to ki vok lo nam ngong le mi tha mang a hiu a gym le aloi te chun operational ka kiti program zinam ngong te to kimu ding dan chu ahung ngai tu tau a all ahung lo tin ding in le a kiging chawa zi huna in gym in apa le kha ahung thoda zinam te chun mi kang te him tha thing lo ngalien bangma kiso pina anei po apau o chun pathian ti him au pu gilo le ti tha te gen na men pep anei ui lei pau cha piek jing ding o lei pau cha piek jing deu ka ging chai tin alazi hi azing achun auka mi som thum vel in ahung bulu tau a gym le agul te chun galvan nei ma leo auka te chu suk nat lo ding agowa ti chun akhut un apuk tau hi azing lama chun checha asut na le chem cha asu sát na beliam hoi si tak to luong chu mu do in ta azi teo chun ji thu chu a hiat un lalpa chun longkim na le be don na chu ela mang pi ka kalong gilu chu ama thamon na bukim chun ahung lu dim hi ahun ti tau a hi Elliot le agol te thina in gamtin in ahung kithang a mi tam zo thiep chaw dok tu in ahung pang tau a hi Elliot ji Elizabeth Elliot le achanu Valerie chun kiucha Indian te to asem zom u ji zo chun auka te laka ahung sem o ai dam na zikin auka te lak in lotin na lamdang tak ahung nei u tul tha ching auka Indian te laka chun Jesu Christa ko chum hing tak ahung ding dok ta a hi sang khat ko som sakile li kuma lauzeni Switzerland a hovel pumpi ko chum pui tu te khom pi na a chun Elliot le agol te that tu te laka ho tu pau chapa ging tu hung hi tha chun a testimony ahung ge na hi Elliot le agol te so tak haladam talo ma leo bang tik le thi talo ling pathian hing ko chum chu auka te lak hin a hing dok ta a hi Elliot in Wichan College a kai la in a diary book a chun auka te ading in kahin na kapeta a hi ti hi alazik ta him a hi lal jesun lei mihiam te ading in a hin na apiek zekin namtin van khopi a kim sok en tin
Jim Elliot le aloi ten auka thia dinga a hin naw a piek ziek un van mi pi sim sen lo te la ka chun nam ngong le tuol tha ching nam auka India te puan vam sil in ala leng inaw Jim Elliot le akul te thina chu a thon ei pui Jim ala ka chun van sung man tam ding van kopi chei moi ding nam khat avamu do bela bu a hi je auka nam te chu alal lukhuk ding alal lukhuk u jem hoi ding te chu a hi taw hi khat ve ki piang chiat chiata nam khat mang thai sa hol dok thei dinga hinna ala pete chu awang phat dan u gen zo kuli pui alal luk jem hoi ding u tam tak vamudok a hi je kun akun thei lo te le lalpan eima panmun ei piek thil piek le pau chop na na sem kun chu zatiek in pang hitiu